Sljedeća vrsta dokaza koje imamo da je poslanik Muhammed a.s. bio istinski Božji poslanik, baš kao što je Mojsija a.s. on je razdvojio more, tako je Isa a.s. liječio slijepe, tako i Muhammed a.s. je imao specifična čuda za sebe, znači Bog mu je dao specifična čuda, specifične muđize, kako mi to zovemo, moći, događaje koji su tada ljudima pokazali da je on zapravo istinski Božji poslanik. Prvo čudo s kojim želim da počnemo jeste razdvajanje mjeseca. Znači kad je poslanik a.s. razdvojio mjesec. I počnem sa ovim jeste zato što je direktno ovo spomenuto u Kur'anu. Allah spominje u Kur'anu. I ne samo da se to spominje u Kur'anu, već se spominje i u najautentičnijim hadisima, to jest mutawatir hadisima, na najvišem nivou autentičnosti. Znači sigurni smo da su to ljudi u to vrijeme govorili da se to desilo. Što znači da ima mnogo lanaca prenosioca i svi vode do poslanikovih pratioca i ostalih ljudi koji su zapravo vidjeli to vlastitim očima. I da još više učvrstimo tu činjenicu da se to zapravo desilo, jeste to što je fascinantno. Postoji i van islama zapisi iz drugih zemalja koji spominju isto ovaj događaj. I sad da vratimo se. Kur'an kaže: čas se približio i mjesec se raspolovio, a kad god vide znak, okreću se i govore: čista magija. I sad nam hadis govori dalje što se zapravo desilo u to vrijeme. Nevjernici su došli poslaniku i tražili od njega: jedino ako razviješ mjesec, mi ćemo onda povjerovati da si istinski Božji poslanik. I što se onda desilo? Poslanik je otišao, pomolio se Allahu da razvije mjesec, da je to jedini način da će ti ljudi zapravo povjerovati u njega. I šta se desilo? Mjesec se pred njihovim očima, dok su gledali, razdvojio i vratio. A šta su onda ti isti ljudi rekli koji će povjerovati, koji su rekli da će povjerovati? Oni su jednostavno odbili to i rekli: ti si uradio magiju na naše oči. Znači opet nisu htjeli da prihvate istinu, našli neku izliku. I ovo je savršen primjer tvrdoglavosti, kad ljudi ne žele da prihvate istinu. Kad, na primjer, čujete neki pričat ko ne vjeruje u Boga, na primjer, kaže: ja moram vidjeti Boga, trebam neko čudo da bi ja vidio, da bi ja povjerovao zapravo da Bog postoji. Ali onaj koji ne vjeruje sa svim dokazima koje smo naveli, u historijska čuda, proročanstva, prirodni fenomeni, ako ne vjeruješ nakon toga, ti nećeš ni vjerovati, znači bukvalno kad bi se Bog spustio i pogledao u tebe. Jel bi jednostavno pomislio: jel sam na drogama, jel sam lud, ili je neko učinio neku magiju? Znači to je prva stvar koja će vam pasti na pamet, zato je glupo ako vam nekad iko čuje da vam neko kaže: a moram vidjeti Boga da bi ja povjerovao. Dakle, ovaj primjer pokazuje za neke ljude, nije stvar da nema dovoljno dokaza, da nema dovoljno znakova da bi on povjerovao. Oni nikada nisu ni namjeravali da povjeruju, tome je stvar. I hadisi idu dalje, gdje spominju, gdje se kako su ta osmorica, što su ti osmorica od politista, što su tražili od poslanika da to zapravo učini, oni su pitali karavane koji su putovali u Jemen i Siriju, da zapravo pitali se da se to zapravo desilo, pošto on se sad razmišlja na to, nemoguće da se to desilo, jednostavno učinio je magiju na naše oči, ali ako smo mi na nama učinjena magija, nemoguće da neko koji je bio skroz daleko, putovao u drugu državu, drugu zemlju, nemoguće da su i on to vidjeli ako to se zapravo nije desilo. I kad su pitali njih, zapravo su potvrdili da to se desilo. Dakle, sad znamo, Kur'an kaže da se to desilo. Muslimani u mutawatir hadisima tvrdili da se to desilo. Također su nevjernici koji su politeisti bili tvrdili da se to zapravo desilo, ali su oni govorili: to je samo magija, desilo se na našim očima. I također, izvan Arabije postoje spisi iz Indije čak. Spisi, na primjer, evo navićemo ovdje referencu, gdje bilježe da je Čerman Perumal, kralj u Kerale u vrijeme poslanika, vidio kako se mjesec razdvojio, te saznao poslije, nakon nekog vremena saznao o poslaniku iz Arabije, te kasnije prešao na islam. I priča kaže da on naredio izgradnju Čerman Džuma džamije, koja je dovršena 629. Znači to još za vrijeme poslanikovog života, što je prva džamija u Indiji. Još za vrijeme poslanikovog života u Indiji su počeli džamiju. I danas se zna da je oko 27% stanovništva te indijske savezne države Kerala, to čine muslimani. I čak ako to ne želi da prihvati, historičari smatraju da je islam došao u Keralu još za vrijeme poslanika. Znači prije ikako širenja islama. Prije nego što je islam postao, popularna stvar, da bi čak došao do Indije. Sad neki mogu reći: a zašto nema mnogo historijskih zapisa, zašto nema neko tamo, zašto nema toga puno? Ali hajmo biti iskreni, ko na večer, kad se vidi mjesec, ko konstantno gleda u njega, da vidi i da utrfi i da pogleda u njega, tačno kad se nešto brzo desi. Nešto što nije bilo najavljeno, zato što je to čudo bilo namijenjeno samo za te ljude koji su to tražili od poslanika. Ali čak hajmo reći da je to mnogo ljudi vidjelo, čak u drugim državama tamo. Tad, u to vrijeme, hajmo biti iskreni, tad su većina kao prvo bili nepismeni, znači oni bi morali to vidjeti, da se potrfi da neko to vidi, ko zna da piše, da napravi te zapise, i čak nakon što napravi te zapise, taj papir dosta bi istrunuo. Koliko se historija izgubi,
koliko se papira izgubilo. I čak je čudo da je to ikako opstalo išta od toga. A jedini razlog zašto bi nešto ovako opstalo iz Indije je zato što se to priča o kralju. Kralj je inače jako bitna ličnost. Jer kada kralj nešto reče, to i ostane i legenda, ostanu i spisi, ostanu priče, ljudi o tome stoljećima govore. I ja sad ne govorim da ovo nam nešto bitno, historijski, da mi mogu da kažu da se ovo zapravo desilo. Najbitnije je da je ovo zapisano u Koranu i u najautentičnijim hadisima. I da se to desilo je bilo jako znano u njihovo vrijeme. Ali i na kraju poslanikovog života bilo je preko 100.000 muslimana, cijeli arapski poluotok su sad bili muslimani i nema nigdje da ima ikoji spis ili da je neko optužio poslanika da se to zapravo nije desilo, da je to zapravo laž, da to je neko potvrdio i dokazao da je to bila laž. Već su samo bili ljudi koji su to vidjeli, ali su govorili, a to je iluzija, to je jednostavno poslanik uradio magiju na nas. Ali niko nije poricao da su ljudi zapravo vidjeli to čudo, jer su bili svjedoci još živi u to vrijeme poslanikovo. Sad prelazimo na sljedeće čudo koje je vidjelo zapravo veliki broj ljudi, a to jeste kad je voda poslaniku tekla između prstiju. I ovo se nije dogodilo u mirnoj sobi gdje je samo bilo možda jedna osoba, dvije ponovno govorili. Ovo se desilo, ovo je bio veliki događaj tokom velike vojne ekspedicije, kada je poslanik bio sa oko 1500 sljedbenika. I šta se zapravo desilo tokom te vojne ekspedicije? Sad u sred pustinje, zadalo su u sred pustinje i poneslo im je vode, nemaju više vode. I sad, znači, nema vode ni za piće, ni za abdest. I saputnici su sad došli poslaniku i govorili su i žali su mu se koliko su umorni, da su žedni, da ne mogu više. I sad, Džabir ibn Abdullah, jedan od najpouzdanijih svjedoka, prenosi u Sahih Muslimu da je poslanik alejhi selam stavio ruku u malu posudu s vodom i tada je voda doslovno počela teći između njegovih prstiju, kao kad voda teče iz izvora, kad izbija voda iz izvora. I Džabir kaže, cijela vojska, svi 1500 ljudi, znači, došla je da pije i da uzme abdest i napuni svoje posude. I voda je tekla sve dok svaki čovjek, sve do zadnjeg, dok nije dobio dovoljno. Znači i za piće, i za abdest, i da napune svoje posude. I onda njegove riječi, da nas je bilo još 100.000, bilo bi dovoljno vode, a nas je bilo 1500 ljudi. I ovo nije priča koju je samo spomenula jedno-dvoje ljudi, već ovo se prenosi u Sahih Muslimu, Sahih Buhariju, i znači mnogo različitih zbiraka spominju ovaj hadis, kroz mnoge različite lance prenosio. Znači, mnogo ljudi prenosi zapravo da se to desilo koji su bili tu, jer ne možete da lažirate čudo ispred 1500 žednih ljudi da imate vodu. Pogotovo kad su većina od tih prenosioca tog hadisa poznati, poštovani po njihovoj iskrenosti, poštovani po njihovoj strogosti i čak koji su bili skeptični prije nego su prihvatili islam. Ali apsolutno svi su prijavili da se isti događaj desio. Gledali su svojim očima kako doslovno iz poslanikovih prstiju teče voda, dok svi nisu se napili, popunili svoje posude i uzeli abdest. Sad sljedeće poznato čudo poslanika alejhi selam jeste umnožavanje hrane, koji se desio više puta, ne samo jednom. Znači nekad ispred samo par ljudi, a drugi put se ispred te iste vojske koje smo pričali, znači kad su pili vodu i također poslanik je umnožavao hranu da bi se svi najeli. Jedan primjer je kad je Ebu Hurajra došao kod poslanika gladan i poslanik imao samo sad malu posudicu mlijeka. Znači jedva dovoljna za Ebu Hurajru koji je došao gladan kod poslanika. Ali što je poslanik rekao Ebu Hurajri? Kaže, odi i pozovi sve siromašne ashabe. Znači ne samo da će on jest, već će svi jest. I to su sad desetine ljudi. I sad Ebu Hurajra je jako zbunjeno, moguće to je samo malo hrane, nije dovoljno ni za mene, kamo za sviju. I onda, kad su svi došli i okupili se u sobu, poslanik je uzeo čašu, dao jednom i Ebu Hurajra prenosi da je svako od njih pio sve dok se nije zastio i nikada nije nestajalo. Dakle, svi su se napili, onda je se napio Ebu Hurajra i poslanik se također napio iz te male zdjelice mlijeka. Ovo je zabilježeno u Sahih Buhariju. A drugi primjer, isto umnožavanja hrane, je drugi primjer kad su tokom one iste ekspedicije, vojne ekspedicije, kad je poslaniku tekla voda između prstiju. Kaže, Džabir je pozvao poslanika na malu porciju hrane, namijenjenu samo za nekoliko ljudi. Ali poslanik je doveo cijelu vojsku, 100 ljudi, znači poslanik je učinio dovu nad loncem i svi su jeli, ali hrana nikad nije nestajala. Nahranite cijelu vojsku iz jednog lonca hrane, gdje je bilo malo, možda za par ljudi. I ovo je mutawatir hadis, sa mnogo lanaca prenosioca da se ovo zapravo desilo i zabilježene. Ovaj hadis je zabilježen u Sahih Buhariju i Sahih Muslimu. Onda sljedeće čudo kad je palma bukvalno plakala za poslanikom. U to vrijeme kad bi poslanik držao hudbu, za vrijeme prve džamije kad nisu još bili početak islama, znate. I poslanik bi se uvijek naslanjao, bio bi pored palme i naslanjao se na palmu
i dao ljudima hudbu tokom džume. Ali poslije su ashabi napravili poslaniku mimber, tako da više nije se morao naslanjati na palmu, nije bio pored palme. I kažu, na prvom džumaju nakon toga, bukvalno su čuli kako je drvo palme zaplakalo kao dijete. I onda predaje dalje kaže da je poslanik odšao do palmenog drveta, zagrlio ga i ono je prestalo da plače. I ovo je zabilježeno u Sahih Muslimu, Sahih Buhariju sa mnogo lanaca prenosioca. Ovo nije bio neki privatni trenutak, već ovo je bilo vrijeme skupina ljudi za vrijeme džumaja namaza. Poslanik je radio još mnogo čuda. Naprimjer, kad je jedan slijepac došao poslaniku, poslanik je bukvalno uzeo, dotakao mu oči i proučio dovu i Allah mu je vratio vid. Također, liječio je ranjene ljude, samo dodirne i oporavi ranu. Na jednom događaju prenosi da je kamenje u njegovoj ruci čulo se kako zikri. Drveće se ponekad pomicalo prema poslaniku kad prolazio i čudno se ponašalo. Životinje također. Jednom su vidjeli devu kako jako uznemirena, poslanik je samo dodirom smirio. Tokom bitaka, na primjer, na Bedru, i muslimani, vojska, prenosi da su bukvalno vidjeli meleke anđele, kako im pomažu u bitci. I iskreno, ovo je jedino objašnjenje kako su uspjeli pobijediti neke ove ratove, gledajući na činjenicu koliko je manje muslimana bilo od neprijatelja. Samo čudo da su preživjela, kamo li pobijedile te ratove. I to da ostanu, prosperitet da bude, da je ostane toliko živo. Toliko su i natječali. Poslanik je uradio toliko stvari, neobjašnjivih stvari ispred mase i mase ljudi. Evo sad ću vam dati neko čudo, ne direktno poslanika, alejhi selam, već ovo čudo možete danas da vidite. Sad ne kažem da ovo je neki specifičan dokaz, ali jednostavno smatram da je interesantno, da bi trebalo da se ovo zapravo neko spominje. Ovo ne vidim nikoga da spominje. Ovo, ako ništa drugo, bit će vam da podignete malo obrvu. Kad ću vam nekoliko videa o tome kako životinje reaguju na Kur'an. Let's put on their own surah. Alif Lam Mim. No way! No way! الكتاب لا ريب فيه Bro! هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Oh my God! في قلوبهم مرض وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفروا الموت إن كنتم صادقين وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. T'es déjà facturé, c'est déjà cassé. Je suis souvent posé dans un porte cosy, bientôt je suis en poster. À part les hontes, il faut rester solide, je les. Je descends, subhanallah. Subhanallah. Allah, elles sont venues en courant. Et elles s'approchent, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Non, elle me calcule pas. إني فضلتكم على Subhanallah, je suis choqué, wallah. واتقوا يوما Regardez, voilà, ils sont tous en train de venir. عن نفس شيئا ولا يقبل منها Subhanallah. ولا يقبل منها jusqu'à celle-là, elle se lève. ولا يؤخذ منها Oh, le truc de ouf. Wallah, je suis choqué. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. À peine que je mets la sourate Bakara, hein. À peine je la mets, regardez bien. Hein. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما الله سبحان الله صلوا عليه وسلموا تسليما الله. I to su također video snimci ljudi koji su prešli na islam, ošli prvi put na hadž i vide kako životinje, kako ptice čuvaju sveto mjesto oko Kabe i cijelog tog područja. Evo pokažat ću vam par klipova. What a recitation, alhamdulillah for that. There's literally no bird poop anywhere on the ground. Because you think it'd be a hazard, right? You think it'd be a hazard. There's so many birds and so many people. It could be a problem anywhere else. Yeah, like scientifically speaking. And there's not one drop. And it's not even like they do it and then they clean it up. There's no one cleaning it up. How does no one cover that though? Like, how is there there's no documentaries about it? Because it proves the existence of God. I'm kind of tripping out about the no bird poop. I'm like trying to find bird poop now. Wait, did you just notice that? Or you No, I noticed it last time. What are you saying? outside of this vicinity? But that's proof. They know where the haram is, where the holy area is, and they purposely go all the way over there. وهو على كل شيء قدير. The freakiest thing I want you guys to pay attention to the rest of the day is just the vast amount of birds flying and the lack of bird residue. It doesn't make any sense scientifically. Sljedeće čudo, prema historičarima, broj 1 najutjecajnija osoba u historiji je poslanik Muhammed a.s. Znam sad neki beduin iz pustinje Arabije prije 400 godina ima danas preko 2 milijuna sljedbenika. Samo danas. I to samo u ovoj generaciji. A koliko je tek kad zbrojimo sve generacije iza nas? To danas niko ne može da uradi čak sa svom tehnologijom koju imamo. TikTokom, YouTubeom, Facebookom, internetom. Nije bilo ništa, morao si pticom slat pisma. I također, on je najdokumentovanija ličnost u historiji. Znamo svaki detalj o njemu, šta je jeo, kako je živio, šta je radio u 2 sata ujutru, kako je klanjao, koliko je imao mjesto oko sebe dok je klanjao, kako se odnosio prema svojim ženama, kako je prao zube, čak s kojom nogom je ulazio u kupatilo, da kaže. I da ima toliko pratioca, pogotovo gledajući na činjenicu, koliko to zapravo, gledajući izvana, koliko to oteža život. Sad mi muslimani znamo benefit, koliko to zapravo dobra stvar, što nam malo tu oteža, ali druge stvari mnogo lakša. Moraš, primjer, davati sedaku, moraš davati zekat, ne smiješ konzumirati alkohol, svinjetinu, moraš biti vjeran svojoj ženi, ne smiješ ići ludet, varati svoju ženu, ne smiješ krasti, moraš biti pošten. Ali ipak gledajući na tu činjenicu da nam toliko, da je, hajmo reći, restrikcija u životu, opet 2 bilijuna ljudi prepoznaje istinu. I danas je najbrža rastuća religija na svijetu, sa najvećom konverzijom statistički čini sa kršćanstva na islam. I sad sljedeće, za sad finalno, zadnje čudo koje sam odlučio da vam pokažem danas, jeste to Islamsko carstvo. Islam je u 70 godina postalo najveće carstvo na svijetu. Samo u 70 godina imali su veći teritorij nego što je Rimsko carstvo imalo u 600 godina. I ovo je historijski, ne može niko porcet. I zašto ovo spominjem zadnje na kraju? Jer ovo čudo 2 u 1. Kao prvo, čudo je da su ovo uspjeli, a počelo je sve od jednog pustinskog čovjeka koji je bio totalna sirotinja i uspio ovo sve samo u 70 godina. Ovo je cijeloj historiji neviđeno. Čak ovo kršćanski historičar u to vrijeme, 650 godina koji su živjeli, kažu gledamo i ovo je nemoguće što se dešava. I sad za neke koji kažu da ovo, ajmo reći, bilo nemoralno što je poslanik uradio, što su sljedbenici uradili, da su očeli zapravo osvajanje. Kao prvo, ovo je bilo u vremenu Rimskog carstva, Perzijskog carstva, također bilo je drugi carstva, drugi država koji su konstantno gledali se šire da osvajaju. Perzija konstantno išla u napad, išla okolo, širila se, Rimsko carstvo također. Rimsko carstvo, Perzija konstantno bilo u sukobu, bile ratovi između njih. Konstantno gledali se šire također u arapski poluotok. I tad je jedini način
bio da opstane neka ideologija, da budeš najveća moć vojna. Jer ko nije imao moć, ta ideologija nije opstajala. Perzijsko carstvo i ovi svi ostali koji su se širili, nije da su on samo sjedili, bili neke dubričine i onda islam došao i osvojio njihova područja. Kao drugo, po šerijetu u rat imate zakone ratne koji su jako striktni. Ne smiješ ubijeti žene, ne smiješ ubijeti djecu, popove, životinje, ne smiješ paliti biljke, šume, ne smiješ uništavati vjerske objekte kao crkve, sinagoge, ne smiješ. Znači striktno samo bitka je između vašeg vojnika i njihovog vojnika. I čak ako se taj vojnik krene na tebe da to ubije i usred borbe se preda, ti ga moraš odvesti na sigurno i moraš mu smjeli, ne smiješ ga ubiti. Ne smiješ ga ubiti. I također, prije što muslimani učine ikakav napad na nikakvu državu, prije što išta se desi ikakav rat, moraš im ponuditi 3 opcije. Prva opcija je to da prihvate islam. Znači sam da prihvate islam bez ikakve borbe. Druga opcija, da prihvate šerijatski zakon, da muslimani zapravo kontroliraju tim posjedom tom zemljom, ali oni će znači samo plaćati džiziju. Znači to je mali porez, koji je inače čak manji od poreza zekata kojeg muslimani moraju da plaćaju. Dakle, ne muslimani, u mnogim slučajima plaćaju manje poreza nego muslimani koji žive. Znači muslimanima je čak teže. Kamo sreće da je danas kod džizija 2% porez. U Bosni je 10%, u Americi 40% danas porez. Za šta? Za ništa. A taj porez, džizija, njima je porez bio da bi muslimani bila njihova zaštita. Jer to za vrijeme kad su se sve nacije širile, kad su Rimsko carstvo napadalo, Perzijanci su napadali, to je bilo vrijeme rata, konstantno se širilo. I ta džizija oslobađa nemuslimane koji su Američani se predali. Oni jednostavno nastave živjeti normalno u svojim kućama i samo plaćaju taj 2% poreza, džizije, tako da muslimani moraju se boriti za njih. Znači mi smo njihova zaštita. Kad dođe do rata, oni ne moraju. Mi znači bukvalno štitimo. Plus na to sve, nema nikakve prisile u vjeru da prihvati islam, zadržavaju svoje crkve, svoje sinagoge, ne moraju postati muslimani, jer je prisila da neko prihvati islam, to je eksplicitno zabranjeno u Koranu. I plus na to sve, džiziju ne moraju plaćati žene, djeca, stariji ljudi. Nju samo plaćaju sposobni muškarci koji rade, koji imaju primanja. Invalidi ne moraju također da plaćaju. I ovo sad navodim iz razloga da nema nikakvog pametovanja u komentarima, kao da je nešto islam uradio, nešto nemoralno. Gotovo ako neko ko prati Bibliju kaže išta protiv toga, onda ima da počnem navoditi stihove iz Biblije, gdje ćete vidjeti kako je islam najljepša religija koja postoji. I čak sad da razjasnim što je sad ovi za Palestinu, a to su muslimani osvojili, oni su zauzeli taj dio, bla bla bla. To je apsolutna laž, to su ljudi koji ne znaju apsolutno ništa u historiji. Muslimani su spasli Židove u toj regiji. Prvo su Židovi bili izbačeni od strane Rimskog carstva 70. godine nove ere. Židovi su potpuno protjerani, znači više nisu bili u Jerusalimu, više nisu bili u Palestini i u Rimljana je bio taj teritorij preko 500 godina. Znači konstantno su Rimljani imali kontrolu i Židovi su sve izbacili. I kako se pojavio, znači ima historijski zabilježeno. I onda, tek sa dolaskom islama u 7. stoljeću, nakon tog osvajanja, kad su u 70 godina muslimani osvojili Perzijance, osvojili Rimsko carstvo pod vodstvom Omera ibn Hataba, ashaba poslanika Muhameda a.s. I tad dozvoljava prvi put 500 godina Židovima da se vraća familije nazad, židovske familije nazad u Jerusalim i dozvoljava im da normalno žive i normalno praktikuju svoju vjeru. I vidite onda kako su nam danas zahvalni. Prevrću historiju. A ko je bio koji ih je vratio u Jerusalim? Muslimani. I rekao sam da postoje 2 razloga zašto ovo zapravo čudo. Kao prvo, kako je moguće da islam uspio to raditi 70 godina. A kao drugo, zašto je ovo zapravo toliko fascinantno da se ovo nalazi u Bibliji. Proročanstvo poslanika Danijela koje je rekao carstvo koje porazi Rimsko carstvo da će biti poslano od Boga. To će Božje carstvo koje će poraziti Rim. Bog će uspostaviti to carstvo i taj će narod popuniti cijeli svijet. I pogledajte danas 2 biliona vjernika širom cijelog svijeta. I zato ćemo sad preći na proročanstvo u Bibliji, nagovještavanje dolaska Islama i poslanika Muhameda a.s. kao pravog istinskog Božjeg poslanika. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير